Gde ste YouTube? Šta se radi? Evo nas ponovo na Potez Gaming i sada ću vam pokazati kako da snimate, to jest koji vam programi trebaju da bi snimali za YouTube na telefon. Ok, idemo na Play prodavnicu. Gleda. Možemo i odavde da počnemo, nije problem. Ako želite da napravite sliku na svom YouTube kanalu, kao što imaju neki YouTuberi, znači, kao što je moje sa zeleno sa belim slovima što piše Potez Gaming. Zato će nam trebati ovaj program. Pixel. Ovo ovdje. I sa njim, na primjer, uzmete, ne možete da dobijete platno, već morate da uzmete neku sliku pa da je prebojite dobro, baš da imate marker i da je baš prebojite, totalno se ništa ne vidi i na njoj da radite. Znači, u tome je fora. Ako želite originalan, to košta, evo ovdje piše koliko. On je malo bolji, tako da, eto. Sad, drugi program koji je mnogo bitniji od ovog je ovaj. Sad, ako nemate Samsung, ovako, ako imate Huawei, znači, ne znam sad, znači, Lumi, Rom, Honor, bilo koji telefon, znači, bilo koji, ne znam da može iPhone, samo da nije Samsung, moći ćete da skinete ove, mislim, ili ne može samo moje verzije. Onda ja imam ovaj ovdje, Mobizen for Samsung, pa sam mislio da za onaj drugi Mobizen treba. Znači ovo je drugačije. Tako da, to je to što se tiče ovoga. Mislim da sam sve rekao. Znači uđete lepo, stisnete ikonicu Mobizen i znači vam ovdje kao kod mene, stisnete video. Kad završite, naćete kockicu ovako, stisnete, će da li da deletujete video ili da ga pogledate ponovno. Kad gledate, uđete tu na YouTube. Znači prosto, nećete. Tu i uđete tu. Sada imam ovdje moji video snimci. I ovo su moji video snimci. I sad, kada hoćete da otpremite video vaš koji ste snimili, stisnete ovo ovdje. To. I vama će izaći, znači, slika koju želite. To jest video. Da. Tako da, to je to. Da. Vidite ovo ovdje. Znači, to je slika o kojoj smo pričali, ovo ovdje. Tako da, mislim da je to bilo to što se tiče ovog tutoriala. Ako se svidio, ostavite like, share i subscribe koji na svakom videu, a to je bilo to. Do sljedećeg viđenja. Ili možda viđenja ako bude FaceTime. Ćao!